Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di Indomaret Antang, di depan kampus Mega Reski. Istirahat di Indomaret, mau beli minum dulu. Mbak Uci, Mbak Shirley, sama Mbak Ira. Halo, Sri Kandi Jordan. Dari Leang ke Tunas Apar, akhirnya ke Mangrove Lantebung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita rencana mau ke Leang, terus ke Tonasa Park, tapi masih ditutup. Dan akhirnya kita sampai di hutan mangrove Lantebung, Kota Makassar.